katika mfululizo wa vipindi vyetu. Leo hii nipo hapa kwa ajili ya kukufunza au kwenda kukuelekeza njia rahisi ya kukata shati la mtoto wa shule. Karibu sana, tuanze pamoja. Kwa kuanzia tuna vipimo. Namba 1, tuna kipimo cha bega. Bega la mtoto 13. 2, mzunguko wa kifua ni 28. Kipimo cha tumbo. Kipimo cha tumbo ni 27. Urefu wa shati tuna inchi 18. Mkono una urefu wa inchi 7 na upana wa inchi 10. Kwanza nitachukua kitambaa changu, nitakikunja kama hivi. Hizi ncha zinazoangaliana hizi nitapima inchi 2 huku kutoka kwenye hizi ncha. Hizi ncha ndo zitazokuwa sehemu ya katikati ya vifungo. Then nitapiga mstari kwa kuunganisha hizi point. Kwa kuunganisha hizi point, ili eneo linakuwa ni eneo kwa ajili ya vifungo. Then nitakunja kwenye hii point, nitakunja hivi. Then nitakuja nitapima nusu inchi huku juu. Hii nusu inchi ninayoipima ni kwa ajili ya kusawazishia. Then nitapima inchi 6.5 nikiongeza na nusu inchi, ambapo nitapima inchi 7 hapa, kwa sababu huku juu ni lazima niache nusu kwa ajili ya kushonea, kuunganisha kipande cha mbele na cha nyuma. Kwa hapa nitapima inchi 7. Manake huu ni mstari wa bega, huu mstari ni wa kifua. Ambao mstari wa tumbo nitachukua urefu wa bega zima ambao ni inchi 13, nitaongeza na nusu inchi ambao juu kule nitatumia kuunganisha kwenye bega. Kwa itakuwa ni 13.5. Pima hapa kushuka huku chini kuitafuta inchi 18. Inchi 18 ni hii hapa, lakini nitaongeza inchi 2 kwa ajili ya kushonea. Jumla nitakuwa nina inchi 20. Baada hapo nitaanza kuingizia vipimo vyetu kama jinsi ilivyo. Kwenye bega ni inchi 6.5. 6.5 ni hii hapa. Nitashuka nusu inchi hapa kutengeneza ulalo wa bega likitokea hapa. Nitapima tena inchi 6.5 eneo la kifua. Then nitaunganisha hizi point. Kipimo cha kifua ni inchi 7. Nitapima hapa nusu yake, inchi 6.5 ni inchi 3.5. Then hapa nitaingia ndani nusu inchi. Then nitatengeneza curve. Nashauriwa uwe na rula kutengeneza curve kwenye hii pointi. Baada ya hapo nitakuja nitaweka kipimo cha tumbo ambao ni inchi 6.5 hii hapa. Baada ya hapo nitakuja kupima na huku kwenye eneo la urefu nitachukua kipimo cha kifua ambao ilikuwa ni inchi 7. Unganisha hizi point. Tukishaunganisha hizi pointi, lakini hapa bado hatujaweka inchi za kushonea. Inchi za kushonea tutaongeza inchi 1.5 kila eneo. Hapa nitaongeza inchi 1.5 na hapa nitaongeza inchi 1 hadi inchi 1.5 na hapa nitaongeza inchi 1.5. Then nitaconnect hizi point. Mchongoko wa hivi eneo hili, kwa ina maana mwili wa binadamu tunaamini ni hauna kona, bali umekaa katika mfumo wa curve. Kwa ina maana na hapa nitaongeza mstari wangu sasa kuelekea hivi. Nafikiri mpaka hapo nimemaliza. Kwa hiyo ili eneo inakuwa ni kwa ajili ya kushonea. Shingo ya mtoto sio kubwa, nitapima inchi 2.5 na kushuka hivyo hivyo nitapima inchi 2.5. Baada hapo nitaconnect kwa kuunganisha hizi point. Hapa ni shingo ya mbele, lakini shingo ya nyuma tunaipataje? Shingo ya nyuma tunapima inchi 1 kushuka, na kwa utatengeneza hivi. Mara baada hapo hii itakuwa ni shingo ya, tulisema inchi 6.5. Hapa tulisema ni inchi 7. Hapa ilikuwa inchi 6.5 kwenye tumbo, na hapa tumepima inchi 7. Kwa hizi hapa ni kutoka huku kuja huku. Huu mfumo niliotumia
ni kwa ajili ya mtoto wa shule. Ukimshonea nguo yake itakaa vizuri kabisa. Tuna mifumo mingi ya ukataji wa mashati, lakini hii ni mojawapo, njia rahisi na kwa haraka zaidi. Nitachukua mkasi wangu. Wakati wa ukataji kwenye eneo la shingo, huwa tunatangulia kukata kipande cha nyuma, ndipo unakuja kukata kipande cha mbele. Kwa ina maana utakata hivi. Huku chini yake ukiwa umeweka kipande cha nyuma huku chini. Manake mfano kipande cha nyuma huku ndo kinakuwa kina mgongo, kwa sababu nyuma hakina kiungo chochote. Kwa ina maana tutaweka hivi ili kupata kipande cha nyuma. Kwa hiyo utakata hivi kwenye bega hivyo hivyo. Baada ya hapo utakitoa, hiki ndo kinakuwa kama kipande cha nyuma. Hakijatoshea huku na huku, lakini nimekuonyesha kwamba ni jinsi gani ya kukata kipande cha nyuma. Baada ya hapo cha nyuma kinakuwa kipo tayari, unakuja kukata sasa shingo yako ya mbele. Shingo ya mbele utakata hivi kwa kufuatisha vile vile. Utajiuliza kwa nini mwanzo nilikunja zile hiki hapa hiki. Utaelewa kwamba maana yake kwenye hili eneo la vifungo tutapokuwa tunalipinda hili eneo, maana yake lije kufanana na usawa wa shingo kama hivi. Jinsi ya kukata mkono nilishaelezea kwenye hii video. Chini yake nitaweka linki ambayo itakuelezea jinsi ya kukata mkono, na kwenye kola pia napo nilishaelezea, nitaweka linki yake jinsi ya kukata kola na kuiunganisha kwa njia rahisi. Asanteni sana.